Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Teka wepat kabenta, kaba ngirai sujuk meneh hapo ka review meeting. Ya kaba hakini ki kendiat sengi kladon ke jingki palok. Namar kadon katu ka jing bakla na kaliang kitu kinong yatho. Ki balik ban yatho syati syapok Guwahati haka arpun yau tarik. Batru ki ba hadin nangta kadon sakatuka kenja reception jong ki haying haka arterik jong uniu benai bamenta. Bat hadin binglayo ya report na baro arngut kini ki deputy commissioners na po nongpo bat na Shillong menne hak review meeting ngila sim ya karai bat karai kolong bengi ai ke direction ya i deputy commissioner Shillong ba inle wood in file ya ka FIR persya ya kini ki sau po wengun ki ba lalek bakla ha kane kakam kata kadai kebenta ka bangi sim ya karai bat nangta ai bakaan kan yat bat ban bishar katkum ka kendon jokaan kita kide pedip kadon ka protokol ka notification ke issue not necessarily nata kaya tho kaya prungisha okay ladai tho menta ke tho subu I paratra jopi ki ba shop basa chati sepo kauti le sinau ko we have to allow them then the issue here ngong pi ka report ka bngiyo nomor hasin bengi issue daka pas kabut kalong so special lat pi ong bayap ne lat pi ong badon ka kam yeng ne nomor kata kaya thor ka de ka kam yeng kanu ka kam ka bala ada ai ka bala due permission is granted plus utu te hakajo ka pon ong pi andi ki wan phai ru ki haban follow ya ju ba ultimately pi yan entry point pi wan kabut pi le ka quarantine te renga ong pi kini pro ka kim don borok kini kelas sulong kam kulung kena. Nang tan number 2 tell me, mentah santli ke kali pi I permission. Balik mi sau puai. Nang tak notification ke transport department ladon. Ke notification ke transport department ke kali kolong tang lengut including driver. Babin syong. Lalu pintu ang tami kan no santli kali. You get my point? Te kita ki issue naya debate ang ni. Henry ngong pingi na ka government we are serious, we mean business. But kino nane sebat ngau ba what yalakai. Namar kane ngau pi kam day na kamta ka sarkar. Not for the interest of the government, but it is for the interest of each and every citizen, for their safety, for their health. Natrade kata ka bapulong yang iba ngihaban sim ya kana karai, ka balong extreme. I'm so sorry ban ong ya kitu kiba haban ngat hakaan. Naman ngimla ban lay ARM. Namar it seems ki sim they took it very lightly kata.